Kube yinhlokotelo enkulu esiveni saseHluthi neMacenthelo ngesikhathi ingwenyama yeMaswati inyathela e-Usizo Plaza. Ekunyatheleni kwayo imbubo yemhlaba kulesakhiwo ifike yembula umbhalo. Usizo Plaza ineluchungechunge lwetitolo kanike ilena ibhizinisi yemndeni wakaNcumalo ongakasaleli emuva kufeza liphupho lengwenyama lekuthuthukisa leSwatini ligcine libalelwa kumavela athuthukile kanye nokufeza umgomo wayo imbubo yemhlaba wangwe. Ingwenyama ikhonjiswe lesakhiwo kabanti lesinetitolo letilishumi-nesiphohlongo. Imbubo yemhlaba ivakashele esitolo se-Shoprite lapho khona tisebenti tiyemukele ngenhlokomalo lesetulu. Ingwenyama iphindze futhi yabusisa lesitolo ngokuthi ithenge kiso. Lesinye isitolo lesivakashelwe imbubo yemhlaba kube isitolo saka-Pep nakhona lapho ingwenyama ifike yathenga. Silo sichubekeke savakashela naletinye titolo letifaka ekhatsi isitolo saka-MTN kanye naletinye titolo letikhona kulesakhiwo. Lesakhiwo lesi kwakhiwa sibite emalangeni latigidzi letingamashumi-30. Alikhulu-ke eMaswati lacashwe kuletitolo lokuhambelana nemgomo wengwenyama wekwakheka kwemathuba emisebenti kude kutawuthuthuka umnotho welive kuphindze futhi kuliwe nebuphuya. Sesiphefumulela umhlaba silo semhlaba sithe imisebenti kumele ithi citsisaka live lonke kude sive seMaswati sitawuthola emathuba emisebenti. Kwendele ukuthi sive lesilapha singabe solo sithi hawu siyawufuna emathuba le nale lapha nje sekuyabonakala ukuthi njoba kuhle kuphoswa ema-industries le nalapha kufuneka sekutholakale leyo industry lengabonakala ukuthi ito setup la kungene sive sisebende khona la madudane ngoba nanivukela madudane lapha kuba malula kunokuhamba uyofuna umsebenzi lekhashane ukhanze ukuthi soenda ema-rentals ubhadala ema-rentals iminyaka yonke kanzi nangabe umathudane nelikhaya utawu investor kulelikhaya ukhulise lelikhaya kwendele ukuthi nebantwana nalaba ulandzela bakhanze impilo ingiyo bekunene kepha ngekonke lokho kuyakwendeka ngalo libambisano bekunene sitfokotile ke nasi tonivusela lapha nilungisela okunyendi Solomane nihalalisa emikhosini ngetetfulo nalokwa nathi siyabonga sithi kwanze nalapho nithethe khona bekunene. Ingwenyama iphindze futhi yagcizelela ukuthi kumcokwa kubusiswa kwemisebenzi lefana nalena njengoba kumele siyiphathe kahle sive kude nesitukulwane lesitako sitayikhanza injengoba injalo. Kumqoka ke imisebenzi lenjengale nayibusiswako njoba ibusiselwa ukuthi nine nto inakelela ngoba umsebenzi onjena uzobe ube impumelelo uba impumelelo ngokuthi lesive siunakekele siuphathe kahle kwati ukuthi lemisebenzi iyawo sita titukulwane netitukulwane bekunene. Leli phupho lalomsebenzi lacala ngeminyaka wa-2017 wase umsebenzi wekucala kwakha ucala ngeminyaka wa-2019 kanike kusetawuchubeka umsebenzi njengoba kunelihlelo lokuthi kwakhiwe siteshi sekwetha petroli celeni kwaloluchungechunge letitolo. Edintabeni kubika Pholile Maziyana, Thabiso Dlamini naSambulo Masuku eHluthi. Umbiko wesimo selitulu masohlamahle uyalandzela lapho sitawubuka khona izinga